Dani futete gi trabalho Bolívia. Jalala mi sabada. Sara, dua, telu. No hori ali fefuga magamau Bolívia. Tenga usai Dani rarago. Sekibita fatuna iya. Ina te balawa mola rata. Hewa ai abua khubate baya ya roga. Ana olifu roga jino ira iwa no moga bongia. Go mano hagadao. Haga reba no mai dola jine lo balai. Lau nia sikayo. Lau nia sinumana. Nia fasa mazuini apanua. Tenga da aza me efo ha udada. Huda baba uriadre. O ta haga ba tema ya badado. Hada aza me efo ha udada ho. Hada azi tolo beba balwa madre. Wohi rauga spa. Ena ala sudah nak limba balewa. Spa izola selfie. Sito olo, izo nasa na tenga basa eci galeris tu bajalan sirau. Saya recordada numa fotografia ali. Então aqui tabaco. Tunggu foto sama teman. Ya kenapa? Habara lu walau anda kena higubang. Lemana ma ilang musisi melirai fatun khum. Itu rai mela fasobu. Iru gimana mahu ande? Hana ba izumai ke wano funo do zatua bano. Uhono gede bar da abang. Tinga si do rasoi ba fukhni rasuna hibuan. Oi da ulala ni tero nono alabe sama sumangi satuania bano. Dua ya fukh bamburun. Ba oi sum soto de si faluka khonia dani baka mozu. Hai sa wa sum soto de ya bang. Arhagi rumah mangeli na dahrunia. Tinga bobo masih jatuh saya zaman dakhun. Alai na sama bore hore kuda gua defobos. Ya gue jangan horam. Betinga nunu mana? Haber khusu main kana. Efana bata. Kana boleh khufu yang regular la paulinia. No ila ba faurir za wakhina na ozui waliwan. Ono silenga rorong da gua. Lawa zatua. Ofana bata.
Hana dong. Ifa huru-huru gaga, ifa na zupila. Ya ge sila lo a. Lo to ole boda gasak. Tede gue ya ha za weni kha. Ba tede gu kina fur za weni fola khi. Ya ibo ne jono ifa buko mo gabo. Wa khagu mai gana si tedo. Ba bena matunga jino ibe. Fai boda ka datar. Paci. Noya ifa sugi gamanya dau. Banoi bali flop. He auri, he mate gasi. Bai tatay alo zima if. Sa kejela telefusa, moroi nasi mane da. Muita ka ada mapatema bukas. La soba de degu. Muita te alo valeu banua. Enau wa wala comida te roma banya satu. Bermeno ya itare nga utuvaluku. Abu awa mayalo si temu ada gasak. Bero imeno siasarate de ita yore baba mo bero. Masih le farai terugi bahu. Tengone ni wagwad. Ana wasomi bahi. No sinangi anak himui kegani. Kama talo mabosi gasa. Ife manga uro. I ahego. I aguli. I agnos. I afefu. Wa mega khama bada. Ina utau sarau de. He visa ina la ozu khuda walwada. Hena alua ia gasa. Ba sosa pa tengah ngadoa. Han hada zalua. Ma ifule semange makonia. Fe fuzino ifabu khama. Ama matonga zino ibe. Mato tona ke guasa. Berme yang kuzalah jatua khuda sifatali fusure. Ena ufalo wada alua ya bafasare. Hezumana wadu khamide bakhi. No lago fefoni adreda io tareber o feta ga foriata andre. He fate do bubu bahagi fangasi wai fefu istubali umura. Wa tdagu khamida a. Adr maliwaliwa, adr mausumosu. Mele mukhaun hagi. He gasa. To khai rebu to khai tuma so mai fu bakhuma. To khai rebu to khai liza so mai fu bakhuda. Alaina Kada sabu saya. sasela ni agu bakhi. Hada mana data ba yoga bangal zato ba botol wada sifatal fusara. Khawila gasa. Fawat de dubba ni madre. Ya ugo zato ba ngoro. Padahal atu aku sesuatu. Kau. O fakon rauga mamposi bahaya uga inamposi bermeno main rakida sidarua ba nahya ando Sakita baka. lawa saniwar khagu hiza I adana lawawa baga medula zatua bifabu u aya drawn mo damo lavere
Falawe-lawe ira dania. No to bali berhoror khab. Hades to bali berhoror baka. Hades no ira fabu khara bakhi. Ya iya baga. Berwa ibu age fenia me hoga bom. Bano izazi gana asite doko na kida fodar. Lena ini fatunonia khab. Sarap bergi kemuatan. Tengah mana uang dah labi? Ya iya bosale. So masih dedemo enang no gedomano. Ewa khab me hoga bongi ba ka khada fona. Ewa zuya tengah sinangnya fa uhodo. Minuada. Ya ewe ni wadrakhida. Lo masih na falwa andro ti falwa ya bambanua. Imane dede gukhara daga. Akala falwa mane sobat dur. Kau fagi beso la ruki. Sitte beo de haga basi mai da wahi. Adrai tatu foi o bebe da bulato fatwa lo mohide ik. Si mane da ava ihigo. La wasa to me fana. La khami se bua bahasa radode. Hevisa bolo daya iya baka. Ena owawa dede daya ita sifat talifusu ade fif. Nano afonu mi osatuaga do do are. Ba mi go ni bo. Tago o mana kang ada wadrakhida. Morina tubali sama buka fofana nonoda andro livi. Jauh. Baik, sudah tahu. Si mai da televisi gua maweni. Onda si dau gabada baba ngo pakhakhau. Wasu mai fu istubali tata walwa andre khoda. Habis kami dah abang Fatima. Hana hula mangirozi kalau zikh. Sabwa bongi, sabwa tro. Mi angirega kitrau basi mani dah amal. Hawo ya ima ifu gang ada wadrakhida ade amale. Ya iya da bermi arah ka bafasa suraga fif. Ada wa mahal gang etula. Wa falwa andre dania, te falwa ya bafasa andre. Itu gua hata gui fanamini ogamo imi. Aheta gi khami wanga tadalo ni danoi. Ompa kamana kena maweni di sampal tanda ka. Na babanua vo mena yade amaweni. Nos to bali no roda huku babanua. Bame bafasa adre alua ia. So mai fuzi to bali no roda doda. Ya ia baba maulago sumangeni hasato ni kaunida balu da dania. Ufagi kami dah Fatima. Hula heta badu buker, banu mal badu bueu. Habis sama nu bang ubah aku dah aku nak hiko mantu. Fafalio na raibor, te futa ufeta bahu. Leduh magogo manu kami dasa. Nasi mana dah? Si mana maweni? Ofili bagotalua zitombua. Mi onra siga bafasa. Mani do manu kana.
Hana udrasido. Tula ni rai baduru ngalo baluamo. Tapi sana susah nilai ya ugo. Ada laila. Otadoro wa masih buhumai. Liu fali do na wa utariban wandi. Si dudum. Tam. Eva faya guga. Masih domana ulah si dudum foi baru-baru dah. Zo duhu batola foi tabawa oriade. Tenga zelo masih dohu. Hewa efo masuk badede da bau masih. Fau khegu fabu valeurinda uga sagut fau hiku Boy wadaga fano boy Hewa ilo fau masih badede kuno na labidao Batema ya bawa aurin Haka ina tazame fau masih bagotolami No. Me bisa fefu alguna bakit. Ada no reso ngabalan niyo kuna uta. Tamane bega mamos. Bamarugitana khu bagadoare. Baba masugi fefu sino tai tua me hungabongi. Sai khu balala razakida kanon da siakia rekhu livio. Hezona sazili tertudu da bakit. Ulun ofolaga fefu ngabala zumange mimi hungabongi noat. Du wasani wa magatan. Hula wala tunu bo daru do da balugu khuda. Matonga oyo, matonga itu. Ekiku. Buya be si beku kad. Ini selalu biasa si bagasa. Bagaimana sih kalau gak ada taruhan? Hati kena mata gue. Si mana beku? Hazan zana kundakia. Bahagamo-gamo kebogao. Samo sasajinduh mamanika. Samo sasajinduh mamayo. Lani oromi saragay no. Ah! Ha, no rifu. Filma no faka da fuku melodang. Haba ho ya liwiad. Oh, mana ko boli fugo ya yi. Bilang ni lo. Tataw hiku.
Nono mala ya Andre. Ya ugo gagi atalu. Hada ubi kami bagiku. Lemu asiwasi rambu. Ya gatal. Hule ono rodada sengelangela mo gabong. Wanot ya siwai beu. Ba ewa zuya da lemu siwai sir. Ba de mana orang mana uga mania fekoro. Simane dawe gata. Haba ara wa siwa yo ya khoma. Mau khog memang walu ba ana asite do kena kita furar. Ya gefe si juta. Na wa siwa yo atu basu hau todo ita bagina tu walu. Na lo atu ila do roni ha bagina tu daw. Hei, angabuli yomu. Setiap mahaleo sa aidra uga basi mane daa. Tola ni erai baduru bongi balewam. Bisa bolau tak bandau. Nila sama saga bola de gumi funa ande. Itu soal aji. Numa fano ya ba Jakarta. Oba nugo sekolah Sibua. Hana boy sofu iya. Tengah hadi iya boleh. Baba lo waguan di Dania lo hadi solazi au. Baru mana lalu si Aizil fana harau. Apa nasa khuro do ada. Fatuna mana hadi to bali halawegu. Badau ile Dania na urui draug. Awai atau do. Han. Malah paling Dania ya Omar Fulehe. Bisa aku gamayau. Bisa bolau dapat. Hewa eso do da bang ko ya iya. Abur metengani teh nama. Basile tolale utaroi batai rog. Na ila jindu de degu. Afenu wa masigu khnya ando. Na ya odra ugo. Baru me fama sobo mas ulo ya berana saru. Bahana amata seihu dau. Tenga busale. Ni wa de degu. Moro ina fama toroi wa afuh. Lau bale. Sawaga lu afef tolo mo bapa le wagu ande. Tandege ge yan dige dak. Lau. Yau ga. Yau. Hanu fabu bang lagu yau basi makhra. Lesalami udah tahu. Memiraya idola ayah. Memiyeu ido tugu. Sola oro ido do. Sodo iya idoni top. Ada zikura bagama ini. Si mani ni wagu heu me berota. Walu suhi lala pangeran-ngerar. Lehura fangarohu. La ada khuda ina alua banu musatuara bafasa kumsto. Tido mai fusokunda.
Tago babu deda vangalui sokuna. Taturuni bali mangahuli kana ate. Alai ra osa ira ada. Nola usiga sekele nusi dera bawa nadri ke fa belegu. Le du tatehe la tele bahunu ke soso ga na ada sinonumal. Sofu kera. Hau ga tezu abutania. Tabe kera. Ya masifa. Hivi samana na kidaga maya adroba. Ebi sa ulau de bena sifa. Dedu taifa ita bazine hilo lang. Lo edo na dudunya ba mi baba lo wani tuno andro. Hau gabang makhnya bale. Ya mi talifu fefu behe ya uga ama masahi. Simane sino tarongo batai lahor. Wale arate alua khada balwa andra. Hewa isya adra o. Bayena madasahi zinangnya mangiaga dadau mazatua bakhdaan. Ionare bawa mabore adre irugi denate asiwai halwa adre. Lau bazaki yauga saya obakha hadia zinangnya lala halwa. Lau yami iranogu bahagi iranogu fefu tutuna sibai kami ina esowa owa dedu bagotalua mi fefu hewa ai oyamano ni rongo barada a lala ba afai hu bangirangirami ba tutuna mi refuri fefu saida barada oya onu kwa mamusi patuna saida nya kena bosi milaya ia bagotalua da andre tertera mau fubosi ba libio bermino sasarat tuh ita fefu wa amawini murubalu hazauku yondasi ita banomu ga amisa andre berda no bolu sehi nami isawa nomo andre yo tarai mahimul ba irugi ia dan ya te esiwai lala haluda andre. Ya manituno. Haja tebai o oli barugu babale wanituno adre. He haropenya ia asalaso. Sumber sekhawa wali bar. Sifatu gumana nai bani fizago kada sama weni. Iza khawa sabai waga baho misabaniha. Etelagu eterigawa. Hego fadia za lokha dai nanitun asala ya I le oruma baniha sato hana le muso de na no tubu ma umumu mane bo haya ya hey Hemaya, malah fakone ita baba lewani tunu adro. Bioli fudrogo baba nagu barumo. Lemido. Hana. Aredo. Aha, seburu rauge. Ni babega kena bujile duhwe. Tenga uba baga khawo higu. Hoi dozi ono alave. Na sozi le fagona badedera. Hula zi te havula wozi khalara. Ainua kena dogae.
Bibalo ba tuare ka guzi kala siraira iyo. Adro aina sakalito. Pitau khag dana khuna boda. Tengah sango ka gutana khuna bag bro do gae. Habo to ba de do. Si dunia ka gofu na sibe ko masing-masing itu na mo gabon. Habar ba ho ko gino te ba ne malinia. Do sa ba fo khni lo ba zikala gu yeda. Ba fadu de gu sa muzama ko usada zitra morokonya adro. Amai dola gubuni dan so hau benahi. Lagam-gam ini habangalu-ngalu ya iya. Si mana gidra uge. Na famai gi gu uale sambu khemu andre. Heba zi khalau, baheba wa alawani hum. Ono alabe si mene ya uge andre. Uhite nono matua. Era fa ada sehi na lemu ya baba lewanya andre. Tengah hadia boga ama vai husi wa mafakoni andra ugo akhe gua mambosi bai nambosi bai rono khora fefu nola isawa nomu ande yo tereme hokaboni iregil hadi gina tera sewe ya mi khuba nomu bambanu lau ba ma Fatima dauga ma bosi atura dra ugo ahigu ina bosi na tenga ahigu dra ugo ade tenga sinangnya nia udaga nomo nama Fatima de mumida lam le salami utahada de ya iya ni oga guma Fatima baga baba ngasi bai sisi tobali falelesa banubu sino ta itu me oga bom ba ya iya be kata ma barusen era dan Oga fefu no 2 juta batong minana mai futa dahi ya no bulu dulu Sabo balete mana sedania ba komi ba balewa baka wa gamana bahigo ledu tuna ba kau khamiati tenga bu sedania ba banua moyamika no so ba hasara de kuma fefu ba falewa nono dado dania te falua ia bagunu sitori ate habisa khamidabe ulu fatoda bilah tanya dal dalunia ba bisa okosimotoma baloda no wa khami au gabon wa sabwa ba nuwa draga zemi baloda ya idani guys tumali oko semi bagina tada la lau bahiku ena na le semara nono pene aguli bio bahaya ena sapwa fangat ube khania
Bau tefe ai dana so kafu-kafu. Basa wagala zinau me ele kuate. Ba bagina tonya dania. Ba mo sa ni da zinangnya ni. Madan yang mangar-ngar batu dada uga nogu. Hadiah zalagu, kura satwagu, tanah namagu, ira sibayagu. Tengah hadiah nogu, tengah borwami ke maganaa, tengah borwami ke mafak. Na ebua nono alave, balabe esinabu goli kana. Ada yo tarai mal khoda asai, heta khoga muata on ala. Halo kau buah-buah mak satu, bafe puni wal made nomu, bibe bagul-gul bum, tano ya bak babur dede, bayam tolo ra ugol balang.
Soya mo ada magu balugu. Soya mo ada magu balugu. Amay tahe. Zamoroy. Tome zame bagadi. Sumange sazai hika. Soya mo ada magu balugu. Adre iya mo magu balugu. Nana lemasof kami bagul latar mau he dan lemasof kami bagul latar mali. Biasa manu babu ada keramani oh ini mana sulit pembadalan orang. Hiza mo magu balugu. Mami balingatan sa ngoboboy ba no datua. Mami balingatan sa ngoboboy ba no duha. No fadadi na ya tela lauru no fadadi na ya tela kafori. Yo mo manare buat are gosali. Yo mo manare buat are lidawa. Laman hebi siya mikinda magu balugu. Laman hula na fadadi lari ya hula mana na fabongi desa. Afata ba hada na atkeu bagi tani waru. Hiza magu balugu. Ho irugi mo ngita mangin wa tuare. Adra daw magu balugu na ubog ya tudog no fedogo balala kamay tola no fedogo balala ho. Daraw sebay pa no mating henero. No miilawan ya sinumana no mana are sole pamadala no orang. No ni hapo de jinumana. Ada ube baru duma ada ube baru main do fo. May tola la manumana no mana are kebi sole pamadala na. Ayah kami bayi bolo de satwa masalah watu batu. Wah kaba dalung dan noya de satwa masuk ulama. Ada ligu, ada dah. Ya kalau lama mak balu si zai hili dan si zai kamu lama tua. Sulah sabar ke kadulun jauh gas si gugus aku badan. Manu hau kalau tak kalau lama mak balu gubern malah ada si lama dalam nora. Dah hal berduma pada be bermai do. Raya boleh si film dua demo raya boleh si film dua wahaba hili mula telangi. No hi masih siwa belo. Sis no mga asogo ayahnya ketua nusa si no mga asogo ayahnya ketua do. Mano iba to haremi ami mono ada si mole baso le baba de la nora son kita lu layang pa na mazobat ber sinu mana. Baru dan to ese babi baru se buama balgu to ese babi baru se solo. Irugi tau dalu golayama, irugi nare go salizatu, irugi nare go salida ama. Huma fu kami babi baru se buah, huma fu kami babi baru se solo te hoya wazago siwa balika se wai, ya wazago se siwa sinata. Ahele ga foresti falali, ahele ga foresti fala, te tendo ke makabadamu. Galo. Roda o babi sama singa ya, roda o babi sama singa bo. To. Usofu kami magbalu hadano mi fedo go baka bazone ki a fore. Patamani yo mo judanya tawa da magbalu. Andra ligu ba, andra da. Duh ya fe funga balo funga magbalu. Aya ya manada. Bisa mami kami ko motora sabon. Ibe no bi rorok do. Mi wa. Nasuza mababa tanamazia no, nasuza makita na mazamasita. Bayo hay kana fa ba to kosa. Bisu ababi fa ba haya. Nabi abazone ka fore. Batag hada ya balala head. Aya kada mga ngazoki. Aya kada mga nga. Amah ka pabe oro salangi, amah ka pabe oro saluo. Baya warali mo po ka kama magubalugo. Away ligu, baway daw. Jangan senang itu dalam bodoh kami berbeda. Ibu ane nol deh.
Yamira talifusha, sinoyo sambua ulo balangi, bai ifabali niha. Faudu mulo tarumali lo balangi, aboto badedoda, hebisa, wa amola khemi, bangobalu andre, bago talua, jidarua niha keriso. Fa bebesa vangobalu, no fa maido wa bebesa keriso ba gerejania. Ya fauma mi omasi nabumi. Ya fauma mi fosumange nabumi. Mi fauma mi tolo nabumi. Ba ya fauma mi efa jala nabumi. Ba fauma mi tauge wa makau ave refa. Yauga talifusema sotoi nituna. Hadia sinru tehe bau masih moroi badedeu. Ehala zotoi libio. Tobaling ambateu sinru sagete bauri. He bagina te siseki, bahe bagina te silaseki. Na sinru tehe bana umasia bate maligu o masido. Sekali tahu sofu, nasin ruwate bana omasia ba temaligu omasido. Omasido. Yauga talifusema sotoi libia. Hadia sinruhu etehe ba omasia ba moroi badedeu. Ehala zotoi nituna. Tobali ngambateu sinruhu sagete wa auriu. He bagina tu seki, bahe bagina tu sila seki. Na sinruhu tehe, bana umasia, ba te maligu u tehe. Ufuli usofu kau semen 2 kali. Na sinruhu tehe, bana umasia, ba te maligu u tehe. Hania jio jenere balala kami bahuan. Maandre ina mai fun. Hadia le formasi bago taluara ande. Ha formasi bago talua zatuara. Yamira talifusha. Usofu khania sekali tu. Nalai te masa eda dani bami bologu de demi. Le auju bangu baluan. Yauga talifusha masotoi livia. Usofu khau afuria tasibai. Hadia sinruhu tehe. Nasotoi nituna ande. Tobaling ambateu sinruhu. Sagetu ba auri. He bagina te sisohi. Bahe bagina te silasohi. Na sinruhu tehe. Banamoroi badedeu. Ba te maligu u tehe. Sida ada nih. Noi tema pastor. Sidu noi tema? Sidu noa? Lah. Ya soaya lo balangida jangan bele bahasa nga aroe fabu usali babango balu andre. Sinomi falua funania ba funa gerejania. Baka baba ke de dunia ya yasibai hadia jino iberege lo balangi. Ama baono baheha niamoni amen.
Siapa nasi kita anda semoga kesoaya kita dengan tolak orang tu orang kita banahia deh. Ni posumangema satuama ama ina bosi tandre sama ohulo banahia deh. Ira tomema sangai liha ama ina mitune moroi palua hasafu. Bafefu ama ina baira kalipusa sino ohulo banahia deh. Dan tahu sarang dedenda bahwa penodongo maina di ohe sobatu. Data Ponorogo maina di Olohesi Tome. Oli oli, ya ita somba watna. Hey!
Satuada Ama Inambosi. Yaya dalam sketsa dance crew Moroy ba SMK Negeri 1 Gunung Sitoli. Tamane selota. Bawa rata da makhir baga furiata ba afalukat tada. Laba reme gabongi balew ta'il hadiah hu baka disoba hu de. Hemena maweni bahema Fatima. Melo ifon raita situ babanua. Batinga sa ayami sa mudrung mamena manitu na babatema. O masigagoy na irorong umano mamadaan itun. Ba amena tanya mafaema kami sa pola hidi. Simana ba ang rangrama u? Tamane salawata. Mada na tabalinga hai bisa mano dan na lualu pangadra nama bosi. Mame na falua balua da bas makuan. Tamane bang mo dama zara ikhami lala bang upaka fefu hadia iya zifaluka ita bas makuan. Lamane si mano iya gotara me fona salawada si mano iya ba oulo ita. Lamane si mano iya melahai bang beruta lamane fabu de yawanangi fagia fabua wanangi ubu baraya wade teholi anaa. Lamane la bule baka baca tur la bule balalu lamane la oboi la oni hani ha. Dan na mulai da bunga dan na lamane moboto iya moni ha. Da dua dasi hai u zihana da na dua dasi hai u zoya. Lamane lona sakonia tabalinga lona sakonia tambali dela. Baru dan na babude sanangi fagia fawaya wanangi ubra lamane forsi hai alu zihana. Forsi hai alizuzo iya oro dana sama kalamane la sabi kana zara de la no subaga bera ano dana huma fa lamane humuru humara lamane fatuko oimoniha anniha ibane haniha dai lamane da obo dana galabe sibolo owa da khau na babo fano ba da khau na be sito babara lamane da khau itu bali tapalinga da khau itu bali
sambali delak. Urut buhalo-halo ira mo nahia amagu balugu. Mo nahia ira mo oya. Lamane bagu mau, urut gi hobu lawalangi ker lamane. Oi maboto ira mo ngae oi maboto ira mo oya. Lamane ili mo ono ira. Sila ba mo ono ira goi sibolo. Oh. Ada danya so dua dasi rau ali zuzihono so dua dasi rau ali zoya. Badao magabalu. Oroy danya kedua dasi rau ali zuzihono kedua dasi rau ali zoya. Lamane manguma. Hiza mege me faboro yawa bade teoli ana alamane. Oi faboro nono barahao oi faboro nono bo banua. Lamane hadiah da. Lamane baba made yawa tete holi anak yawa baba made tete holi kamu. Oro dan lemoso dua dasira wali zuzion imane bang mau kedanonia sida siwa si telu mo ina. Bisa mi fadoni babi mi amalala. Hani hadanya bako talu adonogu januki hulu galakala hanya januki ba niku hulayo. Januki zabai hulu manu januki hulu silatau yau baniku hulakala yau baniku hulayo. Dah dan dia kegu bangali berusisi, dah dan dia kegu bangali, kagono. Ero dan samu sama amagu amarudi, ya ugus salawa adome. Ero dan ina rezia alamane, no dan dia topale abadrau badan, oi topale abadrau. Leauzu ya manuki ba, yau bani kugalakala, leauzu ya manuki ba kaba niku kulayo. Ero dan dia alamane, oi zara oi zabu-zabua, walu nonia. Sanugi baka baniku kala walu non nesa sanugi baka baniku layo lo auzu lamane oi to bale badano oi to bale badro ada dan samuza ma ke salawada lamane mangma abena tidak ada dua ada elisi na talinga dua ada elisi na sto badal dan telamai amena la fagi no fagalo dano mo tiga bala no pada dulu dano mo tete ba tamane ba magbalug miduna-duna no magino hebisa meso itraya ba dituloy na ba nalosi apanwa ba dung mano da magbalug madre dan ba magbalug meno abay dan ba kapagulugul no abay dan ba kapagaya-gaya di bago sila uba kasi bayan laman ifuliyo mo manar gusali ifuliyo mo manar lidaw ada ba dan iwata lu bugul na magbalug laman ibedelo manar gusali bedelo mo manar lidaw laman itu fono itrayan banua ada mo dan namo makadilaw sila umamukoy magbalug laman na ito ko baka nuhitan rayan buwano laman ni hede ko magbalug imane fasulawa ya fahar ya ara mo dan na ba hulu pare tanong ito rugi man ni magkare magbalug ara dan na ba tolo poray tayo ito baka magbayan banua laman na magbalug laman na lelehe mo ito na bagabon sanar yawa babaduko sa ko ba ditiyan laman na dabo bangiray wag ba kay sa pamayan salaw laman lele di sini tanah mengaper sana rara babi tu sepeda tu kalau kelayak laman dah dua suaman pun katayan aman boto kalau dah mila bima kuman laman ada ibang kalau dah ibang karena laman itu bakai dah bangirai bakal mengumun saya usi kan benar soalnya pakai kelayak mora ada nale pati pemana pada daya abi bakal satu coba tuh ada bakal pada mengarai jalan kalau kan kirai bakal dalam momen muda soalnya pakai kelayak kita dan hadi kamu bapak nasi mama kamu bapak namane umama dan dawa pa siwayane ngalu pa dai mag Yauga menema. Mau abu agama bawa ke drama tuat. Bame mai rai, basona sa itu bali fo mo. He ke drama tuat, ke drama lausau, bahebe ke drama sibayau, bayar setengah bau ma fe. Tengeni ta no ku. Inae, mai ke bali ho ke. Baba maluama, baba ngerai bosi, fo mo ad. Sawagul. Oh, gatawang huli basane
Baba tegu amani tuna inani tuna. Ma kedaa ma toa badangami nono andre. Bami tohu gesai. Wolohe ya ia balala sisehi. Dusa no ibuan boton nonoan. Bano ambe fangira-ngira. Fefu baba sinomi be. Sebuah sideide. Mi au hasi gelemi. Hasara dangagu manema. Baoya dangagu mame. Lau papategu ama bosi bahega ina bosi. Irauno andre ba fauma onoda. Basi fauma ita babolohesi ya ira balala sadelu. Bebesino ubee bano sawha gelema. Fadu dedema wasabutede mubagi ya iya. Ya Allah, lauka, amam, bos, bayau ke saat ibu, ina bos, ya ina udah ada si bayau libya. Mayami misawa panuasare paluasam, ni ada gue kami. Ini olifuga si Bayami aga si soba lalawa numan lo sae si Tobali podara dada ayah na sabua bayo ada si Tola sagu ke si Bayau Libya wah tahu sana dada mami Enogu, amaya na si parau-rau padaga. Bologa na daw kwe guno kwe. Kaya naftalo.
si maneda ina nitu. Aka gila rongo rongo da fif. Tera kheu ya uga onoma di view barasi. Daka ufatuna khemi lala bo muda. Ofeta te asibai we magahi minibino andre. Lesa iluana tura fe fuda ba ma. Wa kera bui. Hebi salala ba mo iya. Eno. Miki dei mai fuli mia do. Si maneji suba pangira-ngira aku. Ya inda uga ka. Fama tangirai. Berme soga magama si fau ke anggu libio ande. Hadia na tafama ba iya baba ngalesi abula de ande. Hiza badani tuno. No miro ngar de da akhirmu adre. Fefu ni fatunami ando ama. Heya uga inaku. Heya amiga ira ahigu. Le fatimba khegu. Ya ginda uga bada ahigu libio. Data famava asa gama-gamamu. Bermi hatu da uzi sufuna roda iya da. Hadazi tolong be. Bimi famai si basa nama tong-tong ada demi urasu yai. No abanongo. Bimi fasogo si bai iya. Ya uga gaina. Semua sekuba ke dud. Mihau gabongi materezino ya mamiza baniha. Balefa ke do mikum. No mau sile ge bai lama baru-baru da. Bersatu wa mau yang moga agu ade. Bemana krafif. Ikut kalau tangan sa. Tafuli da ga amilivia banogo. Hada azi fokhnia ata. Nona sa mau liga kami memberata. Bimi faso gasi woda. Hize yelo alonia kami ada. Agak dia burda ba mo fo. Mido ada o. Furi no kalibio. Tayaga no se. No sa itenga talifusha mida. Baru-baru ami. Awak gelo mana mufani ami.
Do ira utara misul bangai ninagu. Lo ilahnya rau kebala ilahnya rau. No, yo ya ke. Kalau masih fau, kuliah ke ninau. Fe foi te baratai ga mori bas dei de higu. Adre fa maha maha.
Lebih benar mi Filipia. Takali wa susu dar mai. Kibuta sai da. Nafto vega. Abi siapa susu ko da khusai. Radial itu babu. Lupa mau lagan itu ga. Lihat tuh. Fudin babu fakir seperti kuda khusai yutar mege. Ada mana nih rai ramu ada bu? Mati tak boleh fokus saya. Maka boleh jadi nombor dua. Sudah berdino juga. Dah, mama. Waras saya badal hulu kumana ya Rifif. Buhal na satu badano. Wuhe na sayo mo. Ate fo asuso iku. Abu koji ku wakin ah. Ada saya baru mu deh. Takar, ayo mo. Ega, ayah rasa bata uwa. Ana ba si kau nuka guma fangalin nago. Leila ba nuka nyawa masya gunu kata? Ini siya kumina. Fuli ho gaya. Kalau mana datang? Wangi fingi gemana ke dalivia baru-baru. Nomi do fatika gefe kana mau nituno. Ba fasa buna ifan fado khania. Ni fatengi ni ada odo badaa. Ke magwa maruku. E bisa mana yandi. Abai bangalui ma hava na baahi. Tamane de la fea de sai fauri badaa.
bermeroma aku ihawi iate. Abula dedemi da awi aso bapanwa panu. Abula dedema gina bafasa. Mangalu bada mamabe bada. Adra utetena mi aso go khegu gifida. Bimi fakau ra odo be ami bada akh misa. Hatu dazi tore maktalo. Fefu zambonia dania mabe khuna no fama ba khegu don far. Hau gatu tore go manda makkan. Hau no gefe ne binda avani tunu. Andre ya wasa de mimi funa dadre. To inya gefe so ono tu te do ngaluo tu te do boro tu bo ho. Lau, Royami. Lau. Iyo taray waga. Zo. Rega. Ada salah kau bangga abang rau. Muka apa tahu? Rongo-rongo fa amarasi ke dono tabanusi. Ujara to hari ni hazan gia ira. Ewai haya ira sora soy. Faure ni ha de ina ni tuna. Oi la ter fefu ni fotoi. Fa omo so dede bahi fa abu dede. Oi mo guna na la ter fefu zi maneda. Yawa busa benda mangobalu. Yawa magusa. Batu hari tau do ni tuna babang obaka kami no aku badangagu na hanosia re fau dinana badi fasuya iya. Hewi sada ba makusa. Hanalen ibu ada amagu ya. Itu tulah labu ada bantu. Nah no momi mana banola tututana amahana gedaro ira amaruti. Ya oba ma. Ya obu. Mata sada begini.
dai mana. Awalnya ialah bahwa pada waktu sinode keuskupan yang lalu yang diadakan pada bulan November 2009, disadari di sana ada satu masalah yang sungguh dirasakan oleh masyarakat Nias, yaitu bahwa bebe atau mas kawin itu memberatkan bagi umat, sehingga ekonomi umat juga kurang berkembang dan kesejahteraan masyarakat juga kurang dapat tercapai. Oleh karena itu diambil satu keputusan untuk mengadakan satu seminar yang tujuannya ialah menggerakkan tokoh-tokoh yang terkait dengan pelaksanaan bebe ini. Karena itu telah diadakan seminar di mana dihadirkan tokoh-tokoh adat dari setiap eri yang ada di Pulau Nias dan juga dihadirkan tokoh-tokoh dari pemerintahan juga dari agama. Sungguh diakui bahwa bebe sendiri sebagai adat sangat berharga dan sangat mulia, tetapi pelaksanaannya sering membawa akibat yang berat bagi masyarakat, terutama keluarga dan pengantin yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam seminar itu diputuskan bahwa perlu disebarluaskan hasil dari seminar itu untuk memberi kesadaran bagi masyarakat. Dan juga satu keputusan yang diambil ialah untuk mengadakan film. Karena film itu akan sangat mempengaruhi masyarakat banyak. Dari pihak Gereja Katolik Keuskupan Sibolga, yaitu yang dikoordinir oleh Pusat Pastoral Keuskupan Sibolga, ditemukan seorang sutradara yang sudah berpengalaman, yaitu Bapak Pontigea, dan juga beliau telah atau sedang mengadakan satu film yang sangat mengena pada tema ini. Dan dengan demikian Keuskupan Sibolga dengan gampang bekerja sama dengan beliau dan mengambil satu keputusan untuk pengadaan film ini. Dengan menonton film ini, seperti juga saya sudah saksikan, saya yakin ada yang terharu, ada yang bahkan meneteskan air mata, ada yang mungkin juga dengan tegas-tegas mengatakan saya tidak setuju dengan sikap kedua orang tua ini, dan juga semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan bebe ini. Juga mungkin orang muda ada beberapa mungkin seperti mau membentuk kelompok, ya kami tidak setuju dengan itu, meskipun mereka belum berdaya untuk membuat satu gerakan. Harapan saya dan ajakan saya ialah agar seluruh masyarakat Nias, bukan hanya Katolik, film ini adalah untuk seluruh masyarakat. Film ini bukan film agama, tapi adalah film memang yang diwarnai oleh agama, disemangati oleh Injil,
tetapi yang berguna dan penting bagi seluruh masyarakat untuk mencapai satu perubahan yang baik, yang sesuai dengan zaman ini, sesuai dengan harapan pemerintah, sesuai dengan harapan gereja tentunya. Setelah saya menonton film yang berjudul Lua-Lua Bewesebua, saya merasa prihatin kepada semua pihak, kepada orang tua terutama, dan kepada anak-anak muda, agar dalam melaksanakan pesta perkawinan itu betul-betul direncanakan demi masa depan yang lebih cerah. Dan bukan hanya suami istri yang menderita, tetapi dampak kalau mereka punya utang, bagaimana menyekolahkan anak-anaknya. Dengan adanya film atau sinetron Lua-Lua Bewesebua, kiranya kepada kita semua, tokoh masyarakat, tokoh adat, terutama orang tua, dan semua lapisan masyarakat, kita bisa mencari jalan tengah bagaimana pesta perkawinan dinias. Bukan berarti kita hilangkan adat itu, tetapi mari kita sederhanakan sehingga semua pihak bisa melaksanakan pesta perkawinan itu dengan baik. Saya juga pribadi dan secara pemerintahan, saya melihat hal itu perlu pembicaraan serius soal adat ini. Karena gara-gara adat ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Dan saya sudah punya ide, nanti saya akan bicarakan di forum kepala daerah. Kita bicarakan tentang adat istiadat yang ada di Niasan ini. Dan kalau bisa kita undang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh budaya, terus para kepala desa, para camat, tokoh agama. Kita akan bahas soal penetapan yang pasti soal adat. Apakah kita bermudah, berkecil, tanpa menghilangkan nilainya, tanpa menghilangkan nama-namanya, sehingga kita buat standarisasi. Mudah-mudahan pemerintah daerah semuanya akan yang mengadakan pertemuan soal adat istiadat itu. Sekian ya, terima kasih. Ya, Pengalaman saya di kita di dunia sini memang banyak persoalan ya, ditimbulkan atau disebabkan karena masalah adat, jujuran. Banyak terjadi sengketa, banyak juga perkelahian pada saat pesta. Itu disebabkan karena seperti tadi masalah jujurannya, ada yang merasa haknya belum dipenuhi, ada yang merasa haknya diabaikan. Di sini saya mengambil kesimpulan, saya ingin berperan. Harapan saya supaya ini bermakna, bermanfaat kepada masyarakat kita. Ini loh akibatnya kalau jujuran itu terlalu besar. Akhirnya bukan kesejahteraan, tetapi penderitaan dan kesengsaraan. Itu. Pak Kapolres menyampaikan selamat ya kepada Pak Polri yang bersama seluruh pemain yang sudah mampu membuat suatu produksi film ini, dan diharapkan ini boleh menjadi pembelajaran ya buat masyarakat kita semua, sehingga tugas-tugas di kepolisian juga yang disebabkan oleh pertengkaran karena masalah adat bisa berkurang gitu. Nah, itulah pesan beliau. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat Pak Polri. Terima kasih. Bahwa kita film ini bahwa memang prihatin kita bahwa afukhutututa mamaiki film ada perlu luar-luarnya fa'anuman agar pada furiate bando fiji kuari afilitu lesa ela fakoi moroke koi bu hauka toto ave talifusa
banua faurusa hadang wala sungai la halani uhuru la manera urau te manara furu ke tengah doyo oi ke yese o tujuta furu Ibrahim furu kar hezo manyo dani tania hada nomoro o wasa au ke mahata masa mesona no osi bu solo osi fitu si walu si siwa si fulu feleku malke rata-rata oi ono palu adi hak teteku mela falua mologo manus sila mutanitan malamane nola ano baji bekas no pernah aso ke usiraya ba kantor law hau kasimo kuna sipi na alo baleu mane bopre ke ba oya hali mangakua eno naso labana so di kelima fulu ya ta meni rau haita aila iya na lebih cuma niha tapi le anirago pa mana non ni le ila rakefe nira metua manogoy non alawe bangga iya na soko nia kaso sabe ibe pa kefe ni fi karena si obe buah tengah la tiadakan kita teri hata noso ya taani arema enako la fu pa la fuego rekata la fuli pa kufuna tengah hata tengah fairua to tatuge famwan pokoknya hikmatnya alua pada. Mulai dari awal tahun 2009 saya sudah bekerja sama dengan CZ Entertainment, mulai dari pembuatan film Honeste Fuyu sama Denitane dan terakhir film Lolo Bawa Sebuah ini. Saya membantu saudara Pontigea dari aransemen musik soundtrack, kameramen, sound system keyboard, dan hal-hal yang lain yang dibutuhkan beliau di lapangan. Dalam kerjasama ini saya tidak pernah menuntut, namun ikhlas. Karena sosok sutradaranya, saudara Pontigea, memperlakukan saya lebih dari saudara sendiri. Segala ilmu yang dimiliki beliau, baik dari penyutradaraan film, pengeditan video, aransemen musik Nias, dan juga jiwa kepemimpinannya. Sampai saat ini saya sangat merasakan sendiri hasilnya. Mudah-mudahan beliau diberkati Tuhan dalam setiap pekerjaan dan semoga disenangi oleh setiap. Saya sebagai Kepala Desa Lelegonuniko Otane mengucapkan rasa terima kasih yang paling dalam kepada produser dan sutradara atas kepercayaannya untuk memilih desa kami menjadi lokasi syuting film Lua-Lua Mbawa Sebuah episode 3 dan 4 ini. Salah satu objek wisata kita di Gua Tegindawa telah dipilih menjadi lokasi beberapa adegan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat desa Lelegonuniko Otane atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan dalam memfasilitasi proses perfilman ini baik dari awal hingga akhir. Saya berterima kasih adanya produksi film Lua-Lua Mbawa Sebuah ini karena telah membawa makna yang begitu penting bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Kepulauan Nias. Saya selaku Kepala SMK Negeri 1 Film Story, saya sangat bersyukur sekali bahwa ini penting bagi anak-anak kita di SMK ini. Mudah-mudahan nanti ke depan sebagai bekal pada anak kita ini. Dan mereka itu tidak bisa melupakan budaya, bahwa inilah budaya Nias. Dan saya selalu kepada Pak Gia bahwa perfilman ini bisa sesungguhnya di Pulau Nias. Terima kasih.